So Shalidar Cave is such an iconic site. شکفتا شانهدار جیهک دیروکی یه بالکشه جبو تیگیشتن آمج دیروک و پیش دیروکیره. جارا پیشی ده سال 1950 ده هات کولاندن. لور جالی دکتر رلپ سلوسکی و هات اکرن. جوه دمیوه بوی جیه نیخاشال سر رابون ورونشتن آمروه نیاندرتل. گلوان دکاری بو وک محضر بکرانا گلو هستنوان چوابون. ایجا ام جهزار و چاردان و لور دکولن. و ام پیشمایین نیاندرتل دبینن. لی هر وها دلیل نو کم دکن درباره جنگه هاوان دوی قناغه ده خوارنا کدو خوارن او چه دکرن. او هین جی که گرینگه جبو تیگیشتنا پیشکتنا خزم نزیک ین نیاندرتل. او ودیتنا داوی یا شانه در زیجی پر بالکشه. جبرکو او بشکه جه هجماره که پچوک یا بکیمی و پنج کسان جیه که گلکی پچوک. او جیه دورا مترویک به متره و نیوه که و 5 سانتیمتر جی کوره. او یک گلکه گرینگه. جبرکو خویاده که کو او و دیگریان همو جیهی لوش کفتا مزن دا کمرین خواه و شیرن. او یک هروها پیشنیارده که کو هنک زانینا کلتوری لورهیه هنک بیرانین و دبکو واتدار به درباره گرینگیا شانه داره. So putting the remains together has been کمکرن و برهفکرنا پشمایان ارککی مزنه. او هما تمام بون. لی گلکی جفکتی و زیان دیتی بون. هستی جی گلکی نازک بون. ویجا گلکی زحمت بوکو تب کولی و هستیان درخینی. جبلی پاقش کرن و سرراس کرن آوان و پاشه دست بکدانی نا پارچه این بهوره. تکنولوژی جی دست پیکی و تشتکی گلکی گرینگ بو. دوی پروسسی ده. بشکی کار me خود سپیره شوین کم ین شونوار ناسیه کو امتیده آلاوین نازک و فرچیان بکارتینن دا کو ام هستیان درخینن لی ام هر وها تکنیکین وکی گرتن و تومار کرنا و نین تایبت بکارتینن جیره تیگوتن فوتوگرامتری. ام مدلین سی آلی یانکو 3D چیدکن دا کو اف تومار بکن او لجیر ارده ده چی روشیده بون. پاشه ام پاشمایان به خرزداری تینن بریتانیا داکو ام بیتر به پاریزن و تشتین وکی اکران کرنا میکرو سیتی بکاربینن. وکی اکران کرنا سیتی یا نورمال کمروف لنخوشخانه یاندکه. لی هلبت اصلاوی گلکی بلنتره. ایجا ام وی یکی بکارتینن داکو پچین پچوکین هستیان باش ببینن و شیروه بکن. او یک هر وها آلیکاریه بمره دکه دما ام هستیان پاقش دکن. و پاشه وقتا ام وان به هفره داتینن. ام تکنولوژیا 3D بکارتینن جبوکو ام ونین هستیان جنوه آوا بکن. و براستی بیتر درباره پاشماین فیزیکی تبگهیجن. دما کو پاشمایان شیروه دکن و هر وها دما ام مدلین دیتبار ین 3D چه دکن. هنک تکنیکیندن هنکو ام د کلینیکی ده بکارتینن و کیمیناک ام ماده این کیمیایی ین جیه درانین وان تیده و دکولن. داکو هنک آگاهیان بدمه که وان مروان بگیشتی چخوارن دخوارن. و هر وا بزانن او جکوه هاتنه. ام براستی دکارن بزانن گلو او جیه کی چونه جیه کی دن. یانجی رونشوانین خوجهی ین شانه داره بون. لورا ام تشتین وکی میکروسکوپی و چند جلبین میکروسکوپان بکارتینن. جبو ام بره خوابدن وان هورگولین پچوک. او وکولینان سردرانین وان بکن. وکی تشتاکول سردران کم بده و دکتر و پاقش دکه. لجم وان اف پرچه لسردران مانه و آلیکاری آمدکه. تکنولوژی رو لکی گرینگ دلیزه داکو ام گلکتشتان سر وان کسان بزانن. براستی والله یک مزند نابرا خلکین دما نها و مروین دما نیندرتل ده هیه. اون لشانه در کوبریا 75,000 سالان دیجیان. لیورا از دبیجیم پیوندیا راست نابرا مروین نیندرتل و خلکین ایرو ده تونهیه. لیگر ام بگیشتی بره خواه بدن خلکی لسرنسری جیهانه هنک جدی ان ای یا مروین نیندرتل لجموان هیه. جبلی هنک گلین آفریقایی. لورا جوی آلی و پیوندیک دنابرا وان اومده هیه. لی ام هین نزانن کو او تکلیل چه دوره چه بویه. گلو کنگی مروین وکمه و ین نیندرتل هاتنه جمهف و زاروک جهو آنینه. ایجا زحمت کو ام پیوندین راست چه بکن. لی هلبت گلک گرینگه کو
ev paşmayê li Kurdistana Iraqê hatin dîtin. Ew diyar dike çi qas tişt li vê deverê hene ku em derbarê dema ya kevn û ya demên dawî tê bigihêjin. Şûnwarî li Kurdistanê tiştekî ecêb ya balkêş e. Ji ber wisa gelekî xweş e ku mirov li wir kar bike. So we work very Em ji nêzik ve li gel rêveberiya giştî ya şûnwaran li Kurdistana Iraqê kar dikin. Ew rê didin me ku em kar bikin. Em her wiha li gel şûnwarnasên rêveberiya şûnwaran kar dikin. Ew her gav li cihê kolandinê li gel me ne. Ew beşdarê kolandinê dibin. Em gelekî ji nêzik ve bi hev re kar dikin. Bi rastî ev projeya kolandinê li ser wexwendina hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê dest pê kir. Wan bang di Profesör Graham Berker rêveberê projeyê kir. Da ku dest bi kar bike. Tiştekî gelekî xweş e ku em bi hevkarên xwe yên Kurd re kar bikin. û em spasdarin ku wan ev derfet daye me ku li vî cihê zêde xweş kar bikin. for us it's really exciting that Netflix have Ji bo me tiştekî gelekî xweş e ku Netflix û BBC bi hev re ev belgefîlm çêkirine. Ji ber ku platformeke weşandinê wekî Netflix li cîhanê hebû belav e û bi çend zimanan berdest e. Ev TV wateyê ku gelek xelk di nav de jî yên Kurdistanê ew ê di derbarê vê cihê balkêşê cîhanê de bizanin û giringiya vî cihî ji bo zanîna di derbarê dîrok û pêşdîrokê de. Em kêfxweşin ku ev belgefîlm hate çêkirin. Ji ber ku giring e tiştê li ser kar dikin bi cîhanê re parve bikin. Çûyna Kurdistanê û karê li Kurdistanê yek ji tiştên herî giringê hemû tîma me ye îsal. Cihekî pir xweş e, xwarina wan xweş e û xelkên wê pir baş in û bi xêrhatina me dikin. Wekî min got derfeteke pir baş e ku em li Kurdistanê li vî cihê giring kar bikin. Gelek spas. and at such an important site. So thank you all.